kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino man ang tikachat maun si kami may. Ha? Ninanang mat, no agsasao kayo, kaslaado ti kachachat ko. Ah, Ni Lucas a boyfriend ko ti kachat ko, nanang. ay nawaw. Inaklon mo gaya may dayay alukas. Wen, nanang. 30 kon. Italaang amapadasak ti makirelasyon ako nada. Sigurado ka kaday nga ay ayatan na kaday jayat tao. Wen, nanang. Kanayon namat nga ibaga ti I love you kanyak. Ay, kita tanarigat ti mailawan anak ko. Wen ka di, nanang. Di kay madanagan. Amok ter aramida. Ni Lucas ti umawawag. Agdal na kayo, tasong batak ti awag na. Ag-video call kami manan, nanang. Nagasam nga inuras mo tunday ta video call yaw. Ay, gagangay na, nanang. Naka-off mo ti camera, Lucas. Di ka mo't makita. Nay, pasensya ka mimay. Nalipatak mo't ngagpaisaw. O, kasta. Ingat nga tumpay baset. Anday ta. Mabalin mo't siguro anday ta. Ay, wan. Mabalinan. Oh, kaano ngay manan na rumorta? Awan pa'y mo't swildok, Lucas. Urayan tangarod ngagsweldo ka Gayam, mabalin ka di aludam ti number ko. Ag-expire nga minan tilod ko inton madamdama. Saan kanto na ma-replyan no ka? Manungay tilod ko. Regular 300 lang. Ti sigod na number ko. Pasensya ka na. At ayong amin tistor dito ayan may. Okay. Ano samla ang orayan, wan? Agpaludak man, mari kakay. Ay nawaw. Tuy dua number mo manayin, maray? Wan, maray. Cellphone number ko, tamaysa. Di may sangay. Ay, cellphone number tinubyok mo't amaray. Ay, Nay, sino mo day tanubyong, may? Ni Lucas at taga-kabangibang a barangay, maray. First time ko ang makiboyfriend, maray. Kat, ay na, mayat mo't gayam tirik nana. Kasta talaga no first time, maray. Ay ngam kita laang ang mga no gundawayan na kamo ti first boyfriend mo, maray. Saan mo't siguro, maray? Ludampay man kit di daytoy, maray. Tapno, makapag-video call kami manan ka ni Lucas ko. Ay nawaw. Agim impake kamay, Lucas. Ag out of town kami tinobyak tatang. Nobya? Asino tinobyam aya? Ni Mima, di ta kabangibang nga barangay tatang. No experience pa lang na dyan. Tan no boyfriend since birth. Ay, kita ma. Ang mga no pagkwarta amlaang manenday ta. Ni tatang man. Saan anasaya at nga dalukluk kwa mapada matao, Lucas? Aramatak ti motor ko, nanang. Iso ti pagluganan mi ka ni Lucas. Kahit manungay nga aldaw yu ijay. Duwala ang aldaw, nanang. Ay nawaw. Mabayagan kayo gayam ano kasta anak ka. Saan ang mabayag? Tadwala ang mat nga aldaw? Ay, anya ngay nga ron ti maramida ka nobyo mo tunday jay. Di kay ka di madanagan. Gumatangak to, iti pasarabo yaw, nanang. Alawan.
Kaagan-anad kayo ijay, wine. Saan adinadarasudo ti panagbanehaw? Tanarigat ti maaksidente kunak manay. Wen ka di nanang, amok dagitan. Amala, agrubwata kon, taso ko nagpay ni Lucas, ijay lugar da. Ag-stop over taman pa Mimay. Ay nawaw, apay, adda ka di parikot? Madi ka di tiriknam, Lucas? Saan matkat di? Mabisinak lang. Saan kami na namigat itay. Nay, apay ngay ngamin, adi ka nangan. May sa oras lang ti biyahe ta, nabisin ka dagusan. Huwag nga ron. No, okay lang kan ka. Mang restaurant ta kumapay. O sige, no kasta ti kunam, mang restaurant tapay nga rod, Lucas. Dahita ti kayat ko kan kakay. Nalakaka kasarsarita. Siyempre napatagkan kanyak, Lucas. Napatag kamutin kanyak, Mimay. Mala, aglugan ka nga rudan, taag kita ta iti restaurant apanganan ta. Agyaman aklaw na iti librem, ha, Mimay? Ha? Agyaman na iti librem amakan ko na. Naimas si ka. No kasta, siyak man ti agbayad. Oh, napauli magkaman. Ha? Ay, ikwa, adala ang nalagip ko. Manungaminan ti mabayadan. Ikan na kiti sang ribo, ta siya kon ti mapan mang bayan. Ha? Munto yan tani. Itay pa akit kitaan da dagiti staff da. Oh, adto'y ti sangaribo, Lucas. Buka kon di supliwan. Agyaman ako na, Mimay. I love you. Naibusan ti bagas ta, Mimay anak ka. Mimay. Oy, Mimay. Okay ka laing kaday. Itay pa di ka matagtagari dita. Ha? Ay, adda kayo matgayam di tananang. Anya nga minan ti ibagbagayo. Naibusan ti bagas ta, kunak. Naliwayam mo ti gimatang. Ay, kwa, agper kilo kayo pailaang ka ni Mari kakay nanang. Mangala kayo iti 200 iti walit kaw. Bagas laeng tigatangag. Wen, awan nga minan kwartak. Naibusan nanang. Anusan ta pailaang ti agsida iti tuyaw. Adupay mat ti tuyaw nga bastuta. Ay nawaw, naibusan. Naibus adagos ti swildom, anak kaw. Ay, di mo ibaga asikaman ang tinagastos iti daityaw ka ni Lucas. Ay, katuan ananang. Siyak nga agpaisaw. Naapaw. Di mo nakariknan day ta alalakay. Kasi kamay, uto-uto kamay, anak kaw. Manuti may sa kilo abagas ita kakay. 50 per kilo, nana. Ay, ikanak man iti upat a kilaw nakaw. Italaang man na nagper kilo kayo iti bagasana na. Wen tanaibos mo ti kwarta ni Mibay. Nag-date dalaang iti first boyfriend na. Naibusan ti kwarta na. Ay, nawaw? Hey, amangan mo't no ni Mari Mima iti naggastos iti amin, nana. Ay, naalalam na kaw. Isaw akanayo na maibusan iti kwarta. Rupa kwarta mo tinubyo na. Ay, day tamad amimay. May samad nga uto-uto. Siyempre, first time na magpima na madan iti nubyo, nana. First time na lang arudain. Naibatog pa mo iti lalaki arupat kwarta mo. Ay, apaw. O na yun, nagasgasat na anak ko. Italaang day tanana. Kitain niyo. Iti saan ngagbayag. Mauman tumot lang ni Mari Mimay. Tinubyo na arupat kwarta mo nga main ti papapanan ti sweldo na. O nga raw. Tinubyo na ti papapanan ti sweldo na. Anusan mi pa yun ti tuyaw amasida nakaw. Imawag ka mat, Lucas.
Anyat masapul mo. Kailiw kan Mimay. Agdate ta kumamanan. Ha? Ora iti karinderya lang nita si Dagyo. Ay, kwa. Busy ak ita, Lucas. Makamulanan na saan ta nagdate. Di na ka di kailiw. Ay, awan mo't lang ngamin kwartak. Awan gastusan ta no bilang laang. Kung akmat nga ora iti karinderya langan tapno as asidag kan nalaklaka ti makan. Kayat ka amakita, Mimay. Ay, kwa. O, sige. O may nagtusukuran dito balay, ha? Amumay. Sana pa nakagatang iti motor ko. Anya pa'y ngay nga rod. Kapilitan manan Siyakmat ngaminan akanayon. 250 ka no ti mabayadan. Ay, kwa. Mabalin ka day asikapay lang ti agbayad, Lucas. Ay nawaw. Sa pay jak inala ti wallet ko. No kasta. Siyakmanan ti agbayad. 250 lang man. Ay na. Siyakmat akanayon ng ti aggasgastos. Awan mo't ti kunam amakigudwa ka. Pasensya ka na. Talaga nalipatak ti wallet ko iti balay. Nagdardarasak namin na rimor itay. Ay, una yan, Lucas. Ay ayatin nak, sana ya. Gaputay ayatan ka? Kastamot ng ti aramidam? Siyak akanayon ng ti agbayad? Anya ngay nga ron. Ano sampay lang. Bumawi aktukin ka. Promise. Ay, nawaw. Mayat magkiisip mo, Lucas. Sa dino manan tinagapwam. Ay, naragsakag tatang. Nabsug man ang tatao. Inlibrilak ni Mimay. Ay, sana nasayat ti kas nga aramidam, ha? Ay, nabaw. Awan mo't dakas nga aramidam tatang. Sana agapo ta ay ayatin na kadyatao. Kat gundawayam matang. Imbay na ka pa intulog dito balay. Di ka mabain na aya. Naibagak mo't ka na kayo. No boyfriend since birthday dya ang Mimay, tatang. Iso nga aramidan na amin para kanya. Ta first time na lang. No saan ko ngayon aramda dya babae? Di NBSB nga aging gaita. Manungal daw na madmadlaw ko ti panagbalbaliw mo Mari Mimay. Ay, masiksikuran nga rudin, Mare. Ay nawaw, anyamon nga ti pakasikuran. Awanan kwartak, Mare. Naibusan. Ay, Mare, talaga ang maibus. At si kalaang mo ti aggas-gastos tunggal ag-date kayo kan ni Lucas mo. Day tangarod, Mare. Tunggal ada date may kat siyak akanayon ti lugay. Ay, nagrigat mo't gayam ti maaddan iti nobyo, Mare. First time ko lang ang makirelasyon ngam, nay. Nagadon nga stress kaw. Ay na, Mare, basol mo mutlaang ngamin. Uto-uto ka mo't numaminsan. Anya? Kasanaw, itid mo mo amin para itinubyaw. Anya ngay ita. Gungundawayan da kamutun, Mare. Ay, saanan ang maulit day ta, Mare? Jakon kayat ti makirelasyon pa'y. Makapatroma magayam. Ang Mare, saan nga amin alalaki katkas ka ni Lucas? Kamalilaang ngamin ti lalaki a pinilim. No siyak ti si ka. Ay, i-break mound day jaya Lucas. Di mo sayangan ti oras ken kwartam iti lalaki akas ken kwa na. Nagadaw di ta lalaki. Pangasem, tasardengan na kon, Lucas. Nay, apay akas tamat tan Mimay. Briktan. Anya, awan ka din ti mariknam apan nagayat kanya. Awanan, nauma ako niti ugaling. Di ka maawatan. Truma kun ado nga stress tin pay mo kanyak, Lucas. Mimay, no adda parikot. Pagsaritaan ta kumana sayaat. Hay, awanan ti rumbang a pagsaritaan ta. Briktan, Lucas. Sardengan na kaon. Ay, pangasim ha. Di mo kumaaramidon ti kasta. Siyak ti first boyfriend mo. Saan ka ti? Wan, si ka nga agpayso ti first boyfriend ko. Ngamnay,
trauma kan stress matin pa ay mau. Ay, nawaw. Ay, good morning, Mari Kakay. Ay, nawaw! Si kamo gayam day tama rin, Mimay. Naimbag abigat mo, mait. Oh, mayat timod mo ita. Nakaisum kan, Maray. Uwan atawanan ti sakit ti ulok. No kasta, inbreak mo ni Lucas. Uwan, Mare. Mayat manan ti riknak. Awanan ti pagparparikutak apaggastusan, Mare. Saanin ang may bus ti swildok. Inton sumaruno, Mare. Di ka ngamin agbalin nga uto-uto. No, saan nga ag-effort di lalaki para kun ka ay isinam ki iden. Awanan ti planok ang makirelasyon manan, Mare. Sakit laang ti ulo na ita. Ay, si kakit dimot, Mare. Saan aga po, takas jay tinapasamak kada kayo iti first boyfriend mo. Kat mapukawan kamutin itinamnama. Nagado lalaki dita, Mare. Pilyam nga min atay padaman nagagawit ka na diskarte. Tapno saan ka ama stress? Mga nanang. Ay, nawaw. Nagimasanti si daeg, anak ko. Kung naalaki din no tuyo manain. Saanan ang mapasamak day tananang. Ngamen, inbreak kon ti lalaki arupat kwarta. In break mode. Nanang. Diyak kayat ti kasde anubyo. Siyak lang ti aggasgastos no kasta nga ag-date kami. Awan mo ti kunana makigudwa. No ituloy ko ti makirelasyon ken kuana. Ang mga numatayak pa ikit di ti stress, nanang. Ay, naimbag man tanaka amiris kan, anak ko. Una, saan aga po ta first time ko lang ti makirelasyon kat gun-gun dawayan dakmetan dagita at tao. Hada mo laang ti basol mo. Ta, nagululi magkaididamaw. Uwan ata, jakmat ngamin ammo ididamo, nanang. Ngam ita, ammo kon. Kat jakon ipalubos ang mapasamak manantikas jay. Mimay, Ay nawaw, sino tinangibangakin ka? Mabalin mo ti umay dito'y balay may? talaga ka di adina kon ay ayatan? Seryoso ak iti imbagakin ka. Breaktan, Lucas. Ikan na kumay ti may sapay agon daway. Ikarik, agtrabaho ak matan. Tapno saan asika akanayon taggas-gastos. Saanan? Jakon kayat amanayunan man ng ti trauma kan stress ko gapukin ka. Please, masyan ka kumamot kanyak Ay, basensya kan. Nakapangudeng akon. Jakon kayat ti makisinublian paikin ka, Lucas. No awanan ti ibagam, pumanaw kan. Pangasim, tadi kan agsubsubli dito'y balay may. Awanan tatang. Talaga asahan na makisinublan ni Mimay kanyak. Lahat ka, tiga nabam. Yak amon no niya ti aramidag tatang. Amam no anya ti rumbang nga aramidam. Anya tatang. Ornosam tabagay. Nakababain ka. Sika ti lalaki, ngam sika pa'y laang ti gastusan ti babae. Ay nawaw ka. Nakasaganak ngagbalbaliw tatang. Tulungan na kumaga ni Mimay. No di na kan kayat. Aklo ni maun. Naglablabas kan tumat nga may. Tatang, di mo gulwan kay tao. Or no simkit na iti bagay. Agtrabaho ka may. Tanukas talang akanayaw. No agsadot-sadot ka. Awan lat ammo kaon Lucas. Talaga panawan na ka. Sino mati mayat ang makiasawa iti lalaki asadop? Ay, nawaw! Saan adakas ti agbalin anaparabor? Ngam adalata kuma limitasyon na. Iti kasta, saan da tayo nga abuswan ti pada tayo a tao? Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
Iniurnos para iti-script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kapayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino man ang tikachat maun si kami, may. Ha? Ninanang mat, no agsasao kayo, kaslaado ti kachachat ko. Ah, Ni Lucas a boyfriend ko ti kachat ko, nanang. ay nawaw. Inaklon mo gaya may dayay alukas, ah. Wen nanang. 30 kon. Italaang amapadasak ti makirelasyon ako nada. Sigurado ka kaday nga ay ayatan na kaday jayat tao. Wen nanang. Kanayon namat nga ibaga ti I love you kanyak. Ay, kita tanarigat ti mailawan, anak ko. Wen ka di nanang. Di kay madanagan. Amok ter aramida. Ni Lucas ti umawawag. Agdal na kayo, tasong batak ti awag na. Ag-video call kami manan, nanang. Nagasam nga inuras mo tunday ta video call yaw. Ay, gagangay na ananang. Naka-off mo ti camera, Lucas. Di ka mo't makita. Ay, pasensya ka mimay. Nalipatak mo't ngagpaisaw. O, kasta. Ingat nga tumpay baset. Antay ta. Mabalin mo't siguro antay ta. Ay, wan. Mabalinan. Oh, kaano ngay manan na rumorta? Awan pa'y mo't swildok, Lucas. Urayan tangarod ngagsweldo ka ah. Gayam, mabalin ka di aludam ti number ko. Ag-expire nga minan tilod ko inton madamdama. Saan kanto na ma-replyan no ko? Manungay tilod ko. Regular 300 lang. Ti sigo da number ko. Pasensya ka na. At ayong amin tistor dito ayan may. Okay. Ano samla ang orayan, wan? Agpaludak man, mari kakay. Ay nawaw! To'y dua number mo manayin, maray? Wan, maray. Cellphone number ko, tamaysa. Di may sangay. Ay, cellphone number tinubyok mo't amaray. Ay, Nay, sino mo day tanubyo, may? Ni Lucas at taga-kabangibang a barangay, maray. First time ko ang makiboyfriend, maray. Kat, ay na, mayat mo't gayam tirik nana. Kasta talaga no first time, maray. Ay ngam kita laang ang mga nugundawayan na kamo ti first boyfriend mo, maray. Saan mo't siguro, maray? Ludampay man kit di daytoy, maray. Tapno, makapag-video call kami manan ka ni Lucas ko. Ay nawaw. Agim impake kamay, Lucas. Ag out of town kami tinobyak tatang. Nobya. Asino tinobyam aya. Ni Mima di ta kabangibang nga barangay tatang. No experience pa lang na dyan. Tan no boyfriend since birth. Ay, kita ma. Ang mga no pagkwarta amlaang manenday ta. Ni tatang man. Saan anasayaat nga dalukluk ko mapada matao, Lucas? Aramatak ti motor ko, nanang. Iso ti pagluganan mi ka ni Lucas. Kahit manungay nga aldaw yu ijay.
Duwala ang aldaw, nanang. Ay nawaw. Mabayagan kayo gayam ano kasta anak ka. Saan ang mabayag? Tadwala ang mo't nga aldaw? Ay, anya ngay nga ron ti maramida ke nobyo mo tunday jay. Di kay ka di madanagan. Gumatangak to, iti pasarabo yaw, nanang. Alawan. Kaagan-anad kayo ijay, wine. Saan adinadarasudo ti panagbanehaw? Tanarigat ti maaksidente kunak manay. Wen ka di, nanang. Amok dagitan. Amala, agrubwata kon, tasuko nagpay ni Lucas, ijay lugar da. Ag-stop over taman pa Mimay. Ay nawaw. Apay, adda ka di parikot? Madi ka di tiriknam, Lucas? Saan mat kat di? Mabisinak lang. Sa anak kami na namigat itay. Nay, apay ngay ngamin, adi ka nangan. May sa oras lang ti biyahe ta. Nabisin ka adagusan. Huli nga ron. No, okay lang kan ka. Mang restaurant ta kumapay. O sige, no kasta ti kunam. Mang restaurant tapay nga rod, Lucas. Dahita ti kayat ko ken kakay. Nalakaka-kasarsarita. Siyempre napatagkan kanyak, Lucas. Napatag kamutin kanyak, Mimay. Mala, aglugan ka nga rudan, taagkita ta iti restaurant apanganan ta. Agyaman ak launa iti librim, ha, Mimay? Ha? Agyaman ak iti librim amakan ko, nak. Naimas si ka. No kasta, siyak man ti agbayad. Oh, napauli magkaman. Ha? Ay, kwa, adala ang nalagip ko. Manungaminan ti mabayadan. Ikan na kiti sang ribo, ta siya kon ti mapan mang bayan. Ha? Munto yan tani, itay pa akit kitaan da dagiti staff da. Oh, adto'y ti sangaribo, Lucas. Kuka kon di supliwan. Agyaman ako ray, Mimay. I love you. Naibusan ti bagasta, Mimay anak ka. Mimay. Oy, Mimay. Okay ka laing kaday. Itay pa di ka matagtagari dita. Ha? Ay, ada kayo matgayam di tananang. Anya nga minan ti ibagbagayo. Naibusan ti bagasta, kunak. Naliwayam mo ti gimatang. Ay, kwa, agper kilo kayo pailaang ka ni Mari kakay nanang. Mangala kayo iti 200 iti walit kaw. Bagas laeng tigatangag. Wen, awan nga minan kwartak. Naibusan nanang. Anusan ta pailaang ti agsida iti tuyaw. Adupay mat ti tuyaw nga bastuta. Ay nawaw, naibusan. Naibus adagos ti swildom anak ka. Ay, di mo ibaga asikaman ang tinagastos iti date yaw kan ni Lucas. Ay, katuan ananang. Siyak nga agpaisaw. Naapaw. Di mo nakariknan day ta alalakay. Kasi kamay, uto-uto kamay, anak ka. Manuti may sa kilo abagas ita kakay. 50 per kilo, nana. Ay, ikanak man iti upat a kilaw nakaw. Italaang man na nagper kilo kayo iti bagasana na. Wen tanaibos mo ti kwarta ni Mibay. Nag-date dalaang iti first boyfriend na. Naibusan ti kwarta na. Ay, nawaw. Hey, amangan mo't no ni Mari Mima iti naggastos iti amin, nana. Ay, naalalam na ka. Isaw akanayo na maibusan iti kwarta. Rupa kwarta mo tinubyo na. Ay, day tamad amimay. May samad nga uto-uto. Siyempre, first time na magpima na madan iti nubyo, nana. First time na lang arudain. Naibatog pa mo iti lalaki arupat kwarta mo. Ay, apaw. O na yun, nagasgasat na anak ko. Italaang day tanana. Kitain niyo. Iti saan ngagbayag. Mauman tumot lang ni Mari Mimay.
Tinubyo na arupat kwarta mo nga main, ti papapanan ti sweldo na. O nga raw, tinubyo na, ti papapanan ti sweldo na. Anusan mi pa yun ti tuyaw, amasida nakaw. Imawag ka mat, Lucas. Anyat masapul mo. Kailiw kan Mimay. Agdate ta kumamanan. Ha? Ora iti karinderya lang nita si Dagyo. Ay, kwa. Busy ak ita, Lucas. Makabulanan na saan ta nagdate. Di na ka di kailiw. Ay, awan mo't laang ngamin kwartak. Awan gastusan ta no bilang laang. Kung akmat nga ora iti karinderya langan tapno as asidag kan nalaklaka ti makan. Kayat ka amakita, Mimay. Ay, kwa. O, sige. O may nagtusukuran dito balay, ha? Amumay. Sana pa nakagatang iti motor ko. Anya pa'y ngay nga rod. Kapilitan manan Siyakmat ngaminan akanayon. 250 ka no ti mabayadan. Ay, kwa. Mabalin ka day asikapay lang ti agbayad, Lucas. Ay nawaw. Sa pay jak innala ti wallet ko. No kasta. Siyakmanan ti agbayad. 250 lang man. Ay na. Siyakmat akanayon ng ti aggasgastos. Awan mo't ti kunam amakigudwa ka. Pasensya ka na. Talaga nalipatak ti wallet ko iti balay. Nagdardarasak namin na rimor itay. Ay, una yan, Lucas. Ay ayatin nak, sana ya. Gaputay ayatan ka? Kastamot ng ti aramidam? Siyak akanayon ng ti agbayad? Anya ngay nga ron. Ano sampay lang. Bumawi aktukin ka. Promise. Ay, nawaw. Mayat magkiisip mo, Lucas. Sa dino manan tinagapwam. Ay, naragsakag tatang. Nabsug man ang tatao. Inlibrilak ni Mimay. Ay, sana nasayat ti kas nga aramidam, ha? Ay, nabaw. Awan mo't dakas nga aramidam tatang. Sana agapo ta ay ayatin na kadyatao. Kat gundawayam matang. Imbay na ka pa intulog dito balay. Di ka mabain na aya. Naibagak mo't ka na kayo. No boyfriend since birthday dya ang Mimay, tatang. Iso nga aramidan na amin para kanya. Ta first time na lang. No saan ko ngayon aramda dya babae? Di NBSB nga aging gaita. Manungal daw na madmadlaw ko ti panagbalbaliw mo Mari Mimay. Ay, masiksikuran nga rudin, Maray. Ay nawaw, anyamon nga ti pakasikuram. Awanan kwartak, Maray. Naibusan. Ay, Mare, talaga ang maibus. At si kalaang mo ti aggas-gastos, tunggal ag-date kayo kan ni Lucas mo. Day tangarod, Maray. Tunggal ada date may kat siyak akanayon ti lugay. Ay, nagrigat mo't gayam ti maaddan iti nobyo, Maray. First time ko lang ang makirelasyon ngam, nay. Nagadon nga stress kaw. Ay na, Mare, basol mo mutlaang ngamin. Uto-uto ka mo't numaminsan. Anya? Kasanaw, itid mo mo amin para itinubyaw. Anya ngay ita. Gungundawayan da kamutun, Mare. Ay, saanan ang maulit day ta, Maray? Jakon kayat ti makirelasyon pa'y. Makapatroma magayam. Ang Mare, saan nga amin alalaki katkas ka ni Lucas? Kamalilaang ngamin ti lalaki a pinilim. No siyak ti sika. Ay, i-break mound day jaya Lucas. Di mo sayangan ti oras kan kwartam iti lalaki akas kan kwa na. Nagadaw di ta lalaki. Pangasem, tasardengan na kon, Lucas. Nay, apay akas tamat tan Mimay. Briktan. Anya, awan ka din ti mariknam apan nagayat kanya. Awanan, nauma ako diti ugaling. Di ka maawatan. Truma kun ado nga stress tin pay mo kanyak, Lucas. Mimay, no adda pare ko,
pagsaritaan ta kumana sayat. Hay, awanan ti rumbang a pagsaritaan ta. Breaktan, Lucas. Sardengan na kaon. Ay, pangasim ha, di mo kumaaramidon ti kasta. Siyak ti first boyfriend mo. Saan ka ti? Wen, si ka nga agpaiso ti first boyfriend ko. Ngamnay, trauma kan stress mo tin paay mo. Ay, nawaw. Ay, good morning, Mari Kakay. Ay, nawaw! Si kamo gayam day ta, Mari Mimay. Naimbag abigat mo, mait. Oh, mayat timod mo ita. Nakaisum kan, Maray. Uwan ata awanan ti sakit ti ulok. No kasta, inbreak mo ni Lucas. Uwan, Mare. Mayat manan ti riknak. Awanan ti pagparparikutak a paggastusan, Mare. Saanin ang may bus ti swildok. Inton sumaruno, Mare. Di ka ngamin agbalin nga uto-uto. No, saan nga ag-effort di lalaki para kun ka ay isinam ki iden. Awanan ti planok ang makirelasyon manan, Mare. Sakit laang ti ulo na ita. Ay, si kakit dimot, Mare. Saan aga po, takas jay tinapasamak kada kayo iti first boyfriend mo. Kat mapukawan kamutin itinamnama. Nagado lalaki dita, Mare. Pilyam nga min atay padaman nagagawit ka na diskarte. Tapno saan ka ama stress? Mga nanang. Ay, nawaw. Nagimasanti si daeg, anak ko. Kung naalaki din no tuyo manain. Saanan ang mapasamak day tananang. Ngamen, inbreak kon ti lalaki arupat kwarta. In break mode. Nanang. Diyak kayat ti kasdi anubyo. Siyak lang ti aggasgastos no kasta nga ag-date kami. Awan mo ti kunana makigudwa. No ituloy ko ti makirelasyon ken kuana. Ang mga numatayak pa ikit di ti stress, nanang. Ay, naimbag man tanaka amiris kan, anak ko. Una, saan aga po ta first time ko lang ti makirelasyon kat gun-gun dawayan dakmetan dagita at tao. Hada mo laang ti basol mo. Ta, nagululi magkaididamaw. Uwan ata, jakmat ngamin ammo ididamo, nanang. Ngam ita, ammo kon. Kat jakon ipalubos ang mapasamak manantikas jay. Mimay, Ay nawaw, sino tinangibangakin ka? Mabalin mo ti umay dito'y balay may? talaga ka di adina kon ay ayatan? Seryoso ak iti imbagakin ka. Breaktan, Lucas. Ikan na kumay ti may sapay agundaway. Ikarik, agtrabaho ak mo ten. Tapno saan asika akanayon taggas-gastos. Saanan? Jakon kayat amanayunan man ng ti trauma kan stress ko kapukin ka. Please, masyan ka kumamot kanyak Ay, basensya kan. Nakapangudeng akon. Jakon kayat ti makisinublian paikin ka, Lucas. No awanan ti ibagam, pumanaw kan. Pangasim, tadi kan agsubsubli dito'y balay may. Awanan tatang. Talaga asahan na makisinubyan ni Mimay kanyak. Lahat ka, tiga nabam. Nyak amon no niya ti aramidag tatang. Amam no anya ti rumbang nga aramidam. Anya tatang. Ornosam tabagay. Nakababain ka. Sika ti lalaki, ngam sika pa'y laang ti gastusan ti babae. Ay nawaw ka. Nakasaganak nagbalbaliw tatang. Tulungan na kumaga ni Mimay. No di na kan kayat. Aklo ni maun. Naglablabas kan tumat nga may. Tatang, di mo gulwan jay tao. Or no simkit day ti bagay. Agtrabaho ka may. Tanukas talang akanayaw. No agsadot-sadot ka. Awan lat ammo kaon Lucas. Talaga panawan na ka. Sino mati mayat ang makiasawa iti lalaki asadaw? Ay, nawaw! Saan
dakes ti agbalin ana parabor. Ngem adala ta kuma limitasyon na. Iti kasta saan da tayo nga abuswan ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.